Boas noites. Pois, empezamos co pleno extraordinario do 24 de xaneiro de 2024 con un único punto da orde do día que é acordo sobre a designación dos membros das mesas electorais das vindeiras eleccións ao Parlamento de Galicia do 18 de febreiro de 2024. Non sei se iso irá. Sí. Vale, empezamos. É que teño foco forte. San Xián de Sales. Presidenta María Carmen Fernández Fernández. Vocal primeiro Nerea Quiñoi Taboada. Vocal segundo Julián Manuel Valdés Sobredo. Así, paso ao siguiente mes. San Fins de Sales. Vale. San Fins de Sales, presidente Fátima Fernández Raviña. Vocal primeiro José Manuel Pereira Otero. Vocal segundo David Lortes Liñares. Mesa de Vedra. Presidente Javier Vilas Giadanes. Vocal primeiro José Manuel Martínez Mejuto. Vocal segundo Andrea Iglesias Mato. San Pedro de Sarandón. Presidenta Lorena Fernández Cernadas. Vocal primeiro Manuel Cortés Tallón. Vocal segundo Lucía Otero Cutrín. Mesa de Santa Cruz. Presidente Mónica Camino Vázquez. Vocal primeiro Jonathan Couto Riádigos. E vocal segundo Montserrat Rodríguez Ferradáns. Mesa de San Pedro de Vilanova. Presidente Brais Eiras Rendo. Vocal primeiro Montserrat Valladares Fernández. Vocal segundo Eva Camba Fernández. Ponteulla. Presidenta Nayara González Río. Vocal primeiro Jorge Campos Agrelo. Vocal segundo Fátima María Gómez Casal. San Miguel de Sarandón. Presidente José Núñez Alvela. Vocal primeiro Mateo Domingo Estévez Balboa. Vocal segundo Arturo Álvarez Feros. San Mamede.
Presidente, Damián Feijóo Maceira. Vocal primeiro, Juan José Martínez Lamego. Vocal segundo, Hilda Dolores Fernández Barros. Xa estaría. Sí, alguna cuestión, si no. Hai alguna cuestión? Non. Sí, Bueno, préstala. pues, Despois, se queredes ver os suplentes, o que sea, ou quedar aquí un pouco, se queredes velos, vale, porque vou faltar. bueno, pois, dáse por rematar a sesión. Copia non